Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wala alihi wa sahbihi wa jma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Tomatuak kumalabiye nania sila surak kumalabiye. Qur'ane makwato permakunrai alhamdulillahi rabbil alamin. Masoro sitinajar itu nareko ripat yolo asukurat dan regang kanari raja kemasena puang Allah Ta'ala. Ibu minasa si koromai mailot tampai amalapak kasiwengata ri Allah Ta'ala. Rigang kata pada malangi sara asta ginayang iati tak para maringkali nga cinampur. Kormai aga si kira-kira ada pangajak melok pada pelaturaki. Padakir innama anta mudakir. Mapakaingat ia peringaraki nasabak kewajib tamana tu riasang mapakaingat. Dua temas terang, telu teman laisang. Sinu masalah malapik. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dua temas terang menjadi sara alat tukan riasang pak kasiwiang. Ia roli sekna, ia ro episode 1. Maka dade gaga bata-batangan riasang pak pere giringang pak kasiwian nareko ia toma pere ia toma terima. Ia toma sompa ia tori sompa. Nasabak memang atai na puang al abil wa makmudi. Waya atana puang tewami si umat selem malapi. Dek gabat abatang enang. Maka dai dek na letu riasang pak kasiwiang. Sesuai yang saya janjikan di akhir episode 1. Bahwa insya Allah puran diri rampe syara alat tukan riasang pak kasiwiang. Elok sendiri rampe syara atari mangena riasang pak kasiwiang. Risesena Allah Ta'ala. Maka si nasara atari mangena naman naskan itulet kuna. Awe sini masalah malabiye. Maega kormai kejadian. Maega tau makir surah letu ya surah nasabak jojo alamatna. Dek mana salah alamat. Nah kaya ngatimpa na lau postura. Iya tomat terima ini. Dek na marenung. Dek na macawa-cawa beru. Dek na tarimai. Dek na bau-bau dan resuk ye. Nah kaya na apeyami la postura laor ya watanai. Letu tapi dek na tarimai. Ini satu pertanda bahwa pemberian atau surat yang terkirim itu boleh sampai. Nasabah ia rumah pere, ia tomat terima. Ia tomat pere, ia tomat terima, tapi ada dua, yaitu diterima dengan baik ataukah dibuang percuma pemberian kita. Ini ibu dan bapak, dua kemungkinan. Makotoro riasun ipak kasiwiang, nasabak rapon-rapon na riasang ipak kasiwiang atay lauri kuange mapadamana mi anu ya kiringange pura ni riramperi episode ke-1 ripigau rinino ak kasiwiange kege monro Allah Ta'ala ri ak kasiwiange betul ya satu dengan kita. Nah Allah Ta'ala tatay onrong ri anu malindrunge rupa tawe dari wan watalle. Jadi kita tetap berpisah antara yang gaib dan yang nyata. Maka ibadah kita itu semua bersifat kiriman atau pemberian kepada Allah Subhanahu. Napo kau lapo ngatar linoe nakiringan ina pereyang lori puangi. Laur puan riwanua malindungi. Sebagai dasar keyakinan
Maka dah iya rupa kasiwengange engkato iterima madece engkato de. Ubacanga kidendre ayat malak pinna puang Allah Ta'ala maka dai fawailul lil musallim allazina hum an salatihim sahun allazina hum jurau. Betuanna lomporana kana punai pas sompajange. Wah, manang katumas sompajang neraka tawan. Dia tu mai gala kuras dara. Dek na para lumiseng dari mana tangi dari mana. Letuna ta letuna. Yang penting ataka. Kewajibaku mas sompa. Pura nilo sompa puange. Istenna mani puange. Manang ka istenna puange. Istenna idi atai mapogau yung masalaku malabi. Madece ngibateta mapogau madece toy atarimangan dari Allah Ta'ala. Narik kumat culik-culik te sempajan. Jadi na kena yaro. Sampajan neraka astori mundri. Allazina an salatihim sa'un. Jadi kegaya na pagkasiwingan na terima lampu. Na terima deci puang Allah Ta'ala. Yan naro sampajan matong-atongang riolo na puang Allah Ta'ala. Narik kumakirik di sura. Aga yolo ipasadya. Tomala polopeng si bawa kertasa. Yak kosedia ni polopeng ina kertasa agan arpigau rioki ni yaro akatata aga paralutta ye uan yaro ni sa surat narek kupuran yoki tapos sura na tepu ni aga sirpigau yala ni amplo ridoko ni si bawa amplo narek kupuran ni amplo riagas rioki ni misaliwan na alamatnya. Syarat menulis surat, mengirim surat, ada 3 unsur yang tidak bisa terlepas. Yang itu ada isi, ada amplop, dan ada alamat. Jadi koto makiri surat, engkatalu dewa dilepak di sesena, yang itu isi surat. Ungkapal lisekna, ungkatopak dokona, Nepa engkato iyo isaliwangan na amploe. Makoto paro. Koto tiwik kadorya kotingange. Musti ero jolo aga melo ipaliserangi. Rekko pura ni. Musti yo isaliwangan na. Niga puna kadoyer. Jika ibadah-ibadah yang kita kerjakan persis dengan teknis pengiriman atau pemberian, maka tidak disangsikan, tidak diragukan lagi bahwa setiap tungke-tungke pakkasiwiang lipugau, pakkasiwiang lauri Allah Ta'ala, engka papalisekna, na engka topak dokona, na engka tomere na sumasalam malabiku. Iyan ay paralu, pada risapa, iyan ay paralu ijepui madeci. Baja, engka galuri kantor poste, apa makarepa pangajae riampo pakkasiwingange lau maliri kantor poste pak pos minta tolong saya engka gatu amplop sampajang di balu apa amplop gare pakkasiwingange dek nariak kiringa bawang ulang pelang saya minta maaf nah cawa-cawai tukang poste makadato jangan kapan yahe manangka amplop sampajang melo nalikomai bukan kita lihat Bapak dan saudara-saudara sekalian. Menulis surat agar yo koro rilala surat. Boleh kegero iruki palise na surat Dari mana kita tulis itu? Itu tentu boleh lalan hati mak bicara. Hati yang bicara. Itulah yang mengalir di ujung pena. Ditulis boleh lalan riati dek namat timue macule polopengi boleh kegero boleh rilalangati pura ni tepu ni riroki agan doko kangi pak doko na riasa pak kasiwiyang ya tentu lau ni matu makuragam meli amplop pak kuraga pangkaukeng inilah yang merupakan pembungkus amplop daripada setiap ibadah yang kita lakukan.
Isinya ialah apa yang bergerak di dalam hati kita, kemudian agana rialangi mere, agana na puada ilae, iya na tu mancaji merekna, tungke-tungke pakasiwiang. Asukukan na atarimangan na seti sura, nareko makasi werekadan na rilalas sura, na makasito pak doko na, kasito uki na, isaliwang, manasta ni dibaca. Rentu patau tarima yengi, na bau-bau madecengi, makoroto ya sangi kado, na timpa na kesti papat doko na, uki na isaliwang. Dek ko kesting, dicocok lek pa i kesting na uki na si bawa pak doko na, dicocok lek pa i kilalen na iya ro idoko e. Rilalang makaren no patau ria matari mayengi. Di salana lise di bawa pak doko na makadek na majak nyawana to matari mayengi. Nareko lise na makesting. Pak doko na daw muti. Oki na deto pa naman nasta. Makadek tau matari mayengi. Na cobi-cobi kaya. Seluruh ibadah kita praktis punya isi, punya amplop dan punya merek. Kegaya dari itu palisena, yaro dendre. Aga paliserang isurae, metok rilalang atie. Aga pakulena amplota, ibadah, palisena yaritu. Atas biku bil jannani, kemudian merekna al-kaulu bil lisani, dan amplotna yaitu al-amalu bil arkan. Ya dari pak kelorie telue temalesang. Asetina asiturengkenna ripo adai na tukang ngeyati si bawa na gau kengelan roale. Akan apo adai lilae. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Matongan-tongang. Bisa kita rasakan sendiri. Ya kotomak bicara risik dia tahu. Laito iya rona puadai lilata di bawah na tukang ngeyati. Maka tasading matongan-tongan moki. Matongan-tongan moki rota sading mak bicara. Na tentu makadaki na wala cule-cule miro dendre. Laito na tukang ngeyati ku laito upau. Kita semua punya perasaan, kesungguhan berbicara. Itu kalau apa yang digerakkan lidah, agak pakai do capat dilata, tak boleh ria senge atau naatie. Leteri capat lila mancaji rekada. Itulah yang disebut bicara dengan kesungguhan hati. Matongan-tongan mak bicara kega si monro atongan-tongan na mak bicarai. Nareko iya ro ipuadae. Ipasituru isi bawa pengkau kata. Iya na tu ada tongan-tongan ngasanna. Iya na tu narampe tomatowat tak riolo makada. Iya patuk mutau tongan-tongan. Reko mupasewe telue riwatak kalemu. Mupasarana ya tu telue. Dek mupasewe ya telue. Topok nam itu ulumum bo. Namu riasat rupa tahu. Ni gamelok mangka ko. Rekolai toy mu paulai toy riatimu. Kira-kira itari memupak kasiweange. Iya ro tau munafi dek gagalalanna. Peko ke ganulle mak bicara ritimunna. Mas sampajang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim. Atin narilalang. Engkatoni mak bicara isaliwang. Lait toy na tukangi atinna. Lain ngada. Laitoy na tukang ngati. Mana mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dalam sholat. Sahun. Sholat main-main. Macule-cule mi. Allah Ta'ala. Apalagi na pa. Yolo na puang Allah Ta'ala. Laitoy na nawa-nawa atina. Lao mi mak bunga-bungay Allah Ta'ala. Dek gagalalan na itarima sampajanna. Na telue tamalesang Allahu Akbar. Yakka ilimai menyerah, hati berbisik. Hati-hati dalam melaksanakan ibadah ini. Usahakan bahwa apa yang diucapkan lidah dan dilakukan oleh jasmani betul-betul
senada dan seirama apa yang bergerak dalam hati. Dia itu mas sampajan nasa nabita, wet jadi yoki apalang sampajanna. Tapi tawaduan nami, wet itu jadi. Diterima tawa talun nami, wet itu jadi. Diterima tawa upak nami. Dek nule matongang-tongang kalas sampajangin na rekode na istengi ripuadai. Dek nule macoy ati emak bicara, tidak ada yang namanya penghayatan hati. Hati akan kosong kalau kita tidak tahu apa yang diucapkan oleh lidah dan tidak tahu apa yang digerakkan oleh jasmani kita. Itu hati akan kosong. Tapi coba saya garek, reko istengi betuanna ripuadai lalas sampajang, ribacana alhamdulillahirabbil alamin. Materu macoy ati tari lalas sininna papojien na punay manang Allah Ta'ala sininna alang. Dek na nasempa manawa-nawa, lao saliweng, iya mina manawa-nawa, saba atita, laitoy na nawa-nawa, bilay, nasaba, lo bangi ati, dek na coy. Apa dek ni tengi, aga betuan na napuadai lilata, lo bangi ati, lo bana atina, diri temas sampajangnya, engka ilalak orangnya, allasi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Engka mas tumata marilalang atina, riasang rupa tahu, ritelae sebansa jin dan manusia. Sama mak bicir ya titta. Jadi pada padanna seninna ia rupa kasiwengangeri Allah Ta'ala, risaliwanna sampajange, pak doangange, sikiri ya kalima syahadae, puasae, iya panatarima madecing puang Allah Ta'ala ritelue temal lesang, dituruk pinatokange ati si bawa na puadai lila, na pangkaukang ilan roale. Al-Quran melarang kita mendekati sholat, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta lamu mata uluna. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Taniato mabuk iro purai minum. Tania nayakian dimaksud mabuk hatta lamu mata uluna. Gangkanis kena iya aga na podai nareko engka tahu mak bicara de na istangi ero aga betuan na podai mak bicara magas na. Itu yang namanya orang mabuk. Kenapa kita tidak bimbing masyarakat kita mencapai sembahyang khusyuk? Sampajang ritelue temal lesang, siturue ripuadae, riolona Allah Ta'ala, si bawana tukangnya tita, nenia na pangkaukangilan roale, cuma selama lebih. Mudah-mudahan insya Allah kalian semua paham yang diucapkan. Iya naik arampe-rampena dua itu mastaran atau luwe teman lesang. Jika ada ucap kata saya yang salah atau khilaf salah saya disengaja atau yang tidak disengaja mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.